lei phi sai sin ka kwa gan position e banta ba at ga jing ka chuga halor kane ka trinomial identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1 kumno da bangi pron kami kene nimla le ki problem juni kawena plane jo ki chikri ga ba asim kari na po plus 10 tan square a minus tan square b is equal to sin square a minus sin square b divided by cos square a cos square b uni tan ni na pe han tan di sin by cos te uni di a tan a uni tan b a ba b ki di angle so tan in tho sin by cos uni tan b in tho sin square b by cos square b te ke LCM hani kalong cos square a cos square b uni cos square a la sha divide by cos square a for bishim LCM te kalong ni asas tan cos square b kene kalong sin square a cos square b minus hani kalong sin square b ne u cos square b but cos square b la cancel out la asas tan sin square b into cos square a tenga tho ne cos square a but hakpor bo phile ekini ki chai problem pidai ban long tu kham sala pidai ban pek ban bor ya jingli phi dangi pek ya kane ba po ko dinu ta kane kane cos square a ne cos square b haning la yo pa cos square a cos square b kamon la yo ta dinu ta ya kan numerator une dei sin square a sin square b sin square a sin square b kabang yum tak kam dei yo ne cos square b ba cos square a ti kumna ban ban kine min penan kam nomor haning i cos square theta kare 1 minus sin square theta ti hangne ni tho kumne sin square a une di cos square b ni la ban tho 1 minus sin square b nomor cos square theta is equal to 1 minus sin square theta une uge sin square b hante gade 1 minus sin square a hane apo na yo cos square a cos square b hane ban la yo pa cos square a cos square b ni have multiply kani sin square a into 1 kami sin square a minus sin square a into sin square b kami sin square a sin square b minus ne de sin square b into 1 kone kalong sin square b minus to minus kalong plus sin square b into sin square a kami sin square a sin square b pen ha ne ke bala banyak pengata une de sin square a sin square b sin square a sin square b minus une de plus kane bat kane lai pong nila sa sa ke sin square a minus sin square b kabe half bat kate ka right hand side divided by cos square a cos square b tan tho hangne sin square a minus sin square b divided by cos square a cos square b kabe half bat kate ka right hand side juni and top is equal to right hand side kabade ka jawab ya kani ako ai phine pe biasa sim pe suki pos ya video apa fi pas tu ye pe biasa sim pe bahag panun kami kini pin klampa pin sapoi shara ka jawab nan le so ko ye ka video ha ko dei mat kani nomor sisi ni makla so thu tang ya kani ka identity number 1 kiwi ki asuk